Kok brok Roman skrimati petition tongmani tini high court tamongkha. Tini belena hamemaro ini honorable high court of Tripura no tam nengka oba kaisa 2021 sini bubagra PTDC government jokonte issue tu buka tai His Excellency Governor no Roman script no sano huni kaisa deputation jaka governor nugui abo newspaper ko kaka governor nugui honorable high court put on its motion aba ke case abno kaisa khaike dia gan abno te PTDC bo party in khabun bage ngai tabu PTDC ni ngai government ngai ang represent khaike ngai apro 2-3 ba hearing ka ke apro 2-3 ba hai mane boro adjournment somainai tongo kai His Excellency Governor sorry hana Governor out of the session hinimang somai nama boro paikha angka manja ko boro tawsa additional affidavit boro counter affidavit khaike je obo state ni under ya obo angka central ni government of India ni under sukni am parka ang saka nadi oro duita schedule tongo kaisa state schedule ni under tongo kaisa nini Central Government of India ni schedule tong go particular theme or Tripura schedule se kalai Tripura state ni schedule kalai huni saka angka kai amon pare judino Tripura state government judino apne di sanai mengha ka bangla script kai bahai kai tini boro print khaya ko kai khlai tangkha ba judino central government se ko authority ka kai ngobor sab direction ka ba no ba kai tini kuto argument like ka kabo saka 1.2 to 3 million Tripura cover speaking of as depriving tonga since from the time of inception that Tripura umani state umani dini simena sengoba he deprive jeng Roman script ko bolsana karon tabugo Roman script no naimang no chini younger generation bo pori tong pla jotono try no English mene porio even Bangla mene pone robo Roman script no naya ku porio even one bit robo sawo one ni Bangla script no Roman by sui bidun phurung mang khai abote mo worldwide abote mo popular khai mang kumu ngathi oboro ga hikena tini salage kai abobo saka kbama issue tongo jeta kbama language tongo jeta ek schedule ya hapen bolto Roman script sijagai nini CBSE board ni ICSE board nini state board exam ko rujagai tongo ngachin to rujagya ngai tabu takasa abobo saka je university bo tabu rujagai tongo hapen a jaga of boro je Roman script baksa se baksa bangla ba si oba ke choli te suppress khai sini deprive khai tongo ya amno te salaiman kola ya gola sini se baran ka menaka to kahamka even honorable chief justice saka are ang je serious matter ni saka amno no faith nadi ang pore government of India sapeman pore no submission tai tam to no rapo submission khai di ang pore di sana ni saka dalai ke tong ta ti ni karon ba heke for the first time Roman script ti ko boro khai Roman script saman bagi kini orang itu motamuti in our favorable kata kata ngomo saka je tabu je travel welfare minister je CBSE no sihoru je koboro Bangla script ba sijago Bangla ba phungjago am bagin no boy Bangla ba print khai ni si rojago hapan angabo tini additional ko affidavit khai jomorlia hapan not safe however angabo ko nubunuka official ngapor abna ka bahke rohorma bor judino center ko government sabone daito chini screen no recommend no ke bor ka bahke aba ke rohorma garuma Bangla script ba ko sine ko bono saba power rakha central government ke bono power da rakha notification da rakha kiba bono extra ordinary other tik notice with bono sidini sakaba seya e abone bagino tini court kahab kana observe khaika patient hearing khaka hearing pray half an hour aba ke hearing ka amon pore tini aba ke notice hab khajaga government of India no amage pelai bela ke bubagrana hambai bubagrana na harmani busuk logino mo governor no si payment pore honorable high court logino abon newspaper no nel debo court on its motion ka pl somoto khaidon bole pelai hambai ko incorporate khaide ni chite roja ka ko roja ka ngabo to inclusion khaide ni se chite roja gule abo to chini demand tu ngai kento sung to Roman script na demand khayo tai Roman script ni pore sung ek schedule sung da de ni sau ngai ge sung script ga di ngai tabu chini bor no tamu chung phung nai ngai judu
स्टेट गभर्नमेन्ट जुदि सेन्ट्रलनो से दुसु गाका स्टेट गभर्नमेन्ट बाकी बांग्ला बा बय प्रिन्ट खाइ फोरमितम आबो प्रसा फाइका जिनि बर' कक बर' सानाय ब निजिसे बनो चॉइस जायगा बिनि स्क्रिप्ट तम नानानै गाका बुइसे जोंनो फोर्स खायो आनि ककनो आहाके सिदि अमते स्क्रिप्ट सिदा आबो बाहायथिं मान आबो बायनि फाइकाबा आबो राहाय खाइ तिना आर्गुमेन्ट नंखा आबो बिसिङो तिनि सिनि हाई कोर्ट डिभिजन बेन्च o jagao honorable chief justice bo sarai sarai saka omo belake serious matter or serious matter no agin nor paimang khumu thanai honorable indrajit mohanty chief justice tongpuru bono somoto ko khayobo apru nungma kham tangi lerkha ga apru saka den ko advocate government advocate सब समय टाइम नाउ अब हाइते नाउ हाइते पास खाना खाना काली ang thara गाबन बगे तिनि खाव गाबन आबन यागलो honorable chief justice saka je omo belake serious matter obo dotino kongna nangnai jokhon to boro central government se dusui tongka ka central government notice rohodi let the central government phai sapai tu aba ki central government ni andoro da na state na andoro honoi tini aba ahike notice har khai jaka gai next ko date ka ka 13 December omo taisa hearing nai abon bagi tini jarate am khub positive karon honorable court high court of Tripura obno khub strong lekhai tabu initiative nakha abon bagi no kha khayo ana abo khub positive answer no phai hunai tabu government of India tamo phai sapai abon bagi jeng nasing to tamke tini jarate kaham no odan ka khub kaham no saka karon abo concern korsa 1.2 bar lokho 13 lokho Tripura sani kok tamo be sinani abo poina tabo sunu state recognize khai rimaya kakai diso rimaya kakai sini mu bor thanai sini kokni je sini mu bor thanai na ba ke ngai angka na abo niya glo angka da tam saka je borono saka je obo sudu obo simia tabuk sing sini chana pori tong bor tam ti kon nai pori mai ngai to even tabu 10 point to kok bor ungko MA pass khai ya ko to even PhD school tong tong Gakai even 10 point se Roman school no debang khai do tan baga sunu state suppress khai sunu deprive khai do ya apno pe salaiman kola ya gula sini kya bagan ka ko kahamka